बैग करनी पड़ेगी ना। हाँ यहाँ से कर सकता है बैग। मैं करूँ क्या? वो जो थोड़ी पाई भी नहीं है तो इसका यहाँ हुआ है मुझे हाँ मास्टर सोरा ऊपर से देख सीढ़ी से चला गया ना बताओ शाम से ले मैंने जब से Englishman 진짜 ngồi qua mày thu đấy sao nó bao này đấy Englishman có đó chả thấy ngoài gì hết. Tin à? Tin là sao này được chưa? Chưa Thì ba trăm mà thu nó sẽ khi. cho mà. Rồi đi, ta đang gặp kia rồi. 소리 남자는 어디 동네 오자. 아이들 관계 아이들 오자를 지내들이 지내자리 지니까. Đi này cái là còn phải giao gì nữa thì sao? 우리 시아버지가 Mới nó phải là cái tức là nó để đi, phải là cái với cái lắng mình mà tôi vẫn không thấy cái gì nào. Tôi nghĩ là sao vậy? Take the next left onto Kaliparivan. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯍꯥꯟ ꯇꯥꯡ ꯑꯅꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯅ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯄꯣꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯒꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯦꯁꯀꯤ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ Exit the roundabout onto Baba. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯣꯟꯕꯗꯣ ꯄꯝꯊꯥꯗꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯏꯞ ꯇꯦꯂꯤꯀꯥꯁ NDTV. Exit the roundabout onto Mother Teresa Crescent, then continue straight to stay on Mother Teresa Crescent. जा रहे हैं वो जगह में सबसे महंगा चीज क्या होता है
दिवाली कितना चाहिए पाई भी तो मारे 50 को स्वेटेक चनी जा रहा है और भी दिखा दो इसमें नहीं और भी है हमारे पास गंदा मंगे मीदा पता मगने कितने का मैं ज़्यादा रकम बोलता भी नहीं 100 का नहीं बोल रहा हूँ 50 का बोला पूछ ही नहीं तारा मुझे मंगवाई ai ai nhiều con à giải thoát đạo tôi làm sao wow nhiều phim mà chắc phải chấp ngay đấy mẹ chỉ lấy đạo đi chung là cái nó thì nó không được đi ruộng ăn thì mua sẵn không được không thì bao nhiêu sơn đấy mày aduh không đi à hả mi này chẳng ai à hồi là thôi cô cái bạn ăn ngon đi quay trở lại đây mang đi mang về chứ bộ mi mang nào với mi cũng đi 이번에 도 뭐 한기도 우리가 또 해야 돼. 뭐 야만 phải tán ra đây. Mi thì phải mang mà này, khôi mang mà này tiền. tôi mang thì mi thì mang. Khôi đi lấy bấm đưa lấy cái đấy, khôi đi băng gì mà. À khôi đi anh hôm sau suy ai.